Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor beman kasni. Ke Rising Football Club, kelala ban Pynliem no ia ke Nongkrem Sports Club da Argo lanot, ha ke lempung ilakai football jong ke First Division, ke bala pelong de ke Shillong Sports Association hapulu Shillong, ha ke jilakai ke belalong, ha ke nyau terik mentau nailur. Ya kini ki arteli ki gol na ke benta ke Rising Sports Club, layot heb dau badan kupar marbanyang, ha ke minit ke bahan riau, bat utangi kriam ha ke minit ke baprap kundai. Hakaje kon haka second division part ka red samthia kala Pynliem no ya ka maurang kaneng da Argo lanot hakani kesngi ukner ketilang buam ulolong 6 tam banyot heb ikini ki arti ki gol na ka benta ka kanhun red samthia balayot heb haka minit ke baar bat ka minit ke bakatwe jong ka kala step. Ini nak kau senang kit mo. Hakaji kon yang ke third division part ke Umpling Sports Club kelala ban Pynliem no ya ke bandar ting da shigol lanot ya kani ke shigol na ke benta ke Umpling na thap hi da orang ilakai jong ke madar ting wa shok rana na ke jing bakla jong u ha ke minit ke bakat a ha ke wai pat ke je kon ke mau pat ke la Pynliem no ya ke kuala peti da lai gol lanot kirang ilakai ke mau pat ki balala ban Punjab ila ke jong ke kenhuan ki kentop ya u basok lang bina ubalaya ban penkhi ya kejar ke minit ke bar pandai ubantai nam khar kengor ha ke minit ke balai puai bat u ferisan kharir ha ke minit ke ban ripunyo ha ke jila kai ke babot pat ke mau sebot ke la Pynliem no ya ke umsa ason da Argol la kawai u Gilbert khar kengor laya ban penkhi ya kejar na ke benta ke mau sebot ha ke minit ke baningkong Martin sedang ke jekon bat u Yaishan nongdhar ha ke minit ke ban ripusan katba u Gladness sweat pat ulaya ban thap ya ke shigol na ke benta ke kanhun umsa ason ha ke minit ke ban nyopuat